Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kajing pet benia ikikot kisla jengki kertong kibaya khun na kabenta ke election sordar jongka ilaka nongjuri kelami kensan kajing kelumar hadin ba arngut ki kertong kila sya ujor hakuai pat kalyang. Na kabenta ke election sordar ke ilaka nongjuri kila don hadu khat arngut ki kertong kibathumu banyak khun na kabenta ke tei kakam. Hendrai kat kum kajing tip ba kabati CTV kelayo kadai halor kakam shnong kam thau. Syuk ketelong kubur layat huru na kaliang returning officer hadin balami kani ke jingklumar uklem patla ban syim ya karai bat ula batha ya baro ba unsara ya kani kamat show executive member bapet ya ketenan ilaka ban syim rai halor kani kakam ka don ke jing tho ke bagi tho syagi ka bagi ong ba wini kandidat iba wan dispa laso ibalalong temu sordal jongka nongjiri ilaka keba dhanda buram thani girai jong kadorba bat kiwi ki kam hapo ka ilaka padi katanga nakaleng jonga ngan pan laban ai kanon komen ontila on lesing la yo ban examine ba but kajing ini but kajing file nom ini Indonesia metaski jing sisa na kalian ki kandidat bari ban file kimpat dei ban raise gino ki di super sha jongki nomor ba kaladun ka komplain changi ngin sa study ba kisongnya kisong norim katno dan ngin sarai accordingly nomor haga section Sao jongka appointment and succession of ship amendment act 1959 kadon ba returning officer la daw don kanong no jing atatin bar ki jing bom shai hang yang tai un pha shaga isi bakan chim me kanu ka raikot te kadi tangkata katun ka be ka practice am ka jing pensangya ta kam arise ka election ni ladap ka electoral mo botolis ngi ladap prepared ladap kolya ki ya ka claim and objection ladon ka final stage but la benaru ya ka ban file nomination ka jing sangya ka marais tende ka silong mentatang bangin bria haji dei barki ko complain ya iba wadis pa laso la ki shongnya nem shongrim nem la yang bandang longu kandidat akanika election ia ki bangi la yo receive complaint nginam pat yo ban bisal benya dia ban ai ganu ka komen na kalian jugi ngin pat la e menta ende ka jing complaint jugi ka pau shai ba iklam buram ya ki jing benyaj mabait pat enti jongka ilaka hakini ki sedang ba lengau baro dia natakadaw kaisi kan haban bisyar benya aya kanika komplain batan sa sim ngarai ka bade